Serangan yang diluncurkan artileri Rusia ke posisi angkatan bersenjata Ukraina 23 Juli menambah jumlah kerugian musuh. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan serangan artileri Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat Verkhne Kamenskoye, wilayah Donetsk. Lebih dari 60 tentara Ukraina dieliminir bersama persenjataannya, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Ukraina, Kementerian Pertahanan merilis 240 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 39.240 prajurit Kremlin tewas sejak awal invasi 24 Februari lalu. Total 221 jet tempur, 188 helikopter Rusia dieliminir angkatan bersenjata Ukraina. Termasuk 1.708 tank dihancurkan. Perkembangan lain, Amerika Serikat menambah paket bantuan senilai kurang lebih 4 triliun rupiah ke Ukraina, termasuk 4 HIMARS dan 500-an drone untuk membantu Kiev mengusir penjajah Rusia. Russia has tried and failed to break the morale of the Ukrainian armed forces as they defend their home. Ukraine's leadership also stands unbowed and unflinching. And we were fortunate today to have the opportunity to hear directly from my good friend, Oleksiy Reznikov, Ukraine's Minister of Defense,